ya santo wasika nsi hu bio nsi sika hu bio nya odi no mede brɛ odi o bu kuna obi bu sofo Boakye odi o respect kuna obi bu so anka de unu ye be kekai ka betimi akasa kyese de nkasa santi mi kuna hwe menya hwe kura ma on sese wo fie makoma kotu ba ko obo me sese mo ko mo me a wo apasi wo ko obo me a wo fie dem e me na me sie we di odi be mo ate be me na wo di bem papa wo di bem mate wo kredi nyina wo di bem e bi nsi biem next time no because to so be the matema I will find the rare link and see say tambe na nipa ne video and tambe na nipa ne video atama say nti ajaguraja papa video di be mo ate my brother so premasem so me premasem for me what be akwa from the party TV eso ene ye di nkomo na entity a yetete e wo social media no eso ene na mframa mu e kire say Reverend Anthony Kwadwo Boakye a meka se won na ye panipa o da resurrection asore no ano ababeto e social media no so say e opani wa free mu e wo hono na busuafo ye nyina beka ya be some months ago ena yetete se papa we ne ho emfa no amakodam e wo hospital ene ne ekeka ho e wo ho papa ebi wo ho mo ya sorry na chese mo ya live na ebi wo ba hu so wo fie na chese okasa e wo ho no mo streaming in live but enye se watumi atutu ne nan akọ eye asori dem ho akogina ho preachi ana bibisa ne nyina no na ye ne yare a o yare ni enti ebeto social media no so krampo se ye stroke bi na aka no ahye dem e wo ho ene eye entity a ye tete e wo eye social media no so ne se papa no edaya wansori e wo ho anopai na eye nsem no beto social media no so na ye bedi nkomo e wo ha na grada asopa eye na ye bo aye pa e wo ho na feso ajagraja nsem na no obekeka wo social media no nsu ni nyina no o si ajagraja video na oye ne Saturday ono agrada wanko pelink no entie video no na momu no nkofo bi na kate ajagraja de na kakra bi na omo tag ono agrada no internet ono hu tag na na je so obeso live eye sofo ajagraja e wo ho no ntisisi ane de ono ane nua be ma no obepa ne chewo e wo ho so ne kotodwe mu se onfa ne bone nyina enche no ba edi kan no na ye hye nkomotwetwe no ase no yenko ne ekotie sofo Boakye nsem bi okan ye wabra ne yire ensensem no ebeto eye abonte so se woni elders ni bi ekun eye asore isika meka se ntoboa omugigi wo asore no ho no ye koba ya to aso e de amount within the sofo Reverend Dr. Anthony Kwadwo Boakye, founder and general overseer Resurrection Power New Generation Church. And dear me catch me call a brim or sis will be a real no be an unknown, but also and sereno vanilla grow and can was new be no query. Or no ma atamfunya in social media. A woman ya dear tem. Ede mi hu so of mama o. Se se mi hu so of mama. Mi hu e ka bi a kire o. Hwe tie mi. Inu be ma. So mama du ya be ma ketoa. Aba TV so radio so. Aba di matem 3 times of mama in the crown. So we di matem. Di matem papa. And so mo social media body. This for my chatem. Wunu aketwa. Semi yarinti. Umeguma ni mu ase. Now wa it is a mekase. So bi benya wa abobe beka wa afuntuma mu a na my mistake. Me yarinti. Wunu ya medi matem. Wunu ya oti abuchiri. Ebo bra wa abuchiri. Be yemi. Sa de wa ye minute wa ye 3 times na mua sa yari ama yari dane mo ne ma fie ne nkwa na nyina sa yari we emra akwasi wono ma fire we nkwa na nyina ya sa ntwa wono ma mu fire no yari emra musumu nkwa na nyina sa yari emra musumu nkwa na nyina mu na baguma no ase wono ni ba fo me no entidana me ba radio so no me ba TV so no mani take ani so
ya santo ade oye ke unua ma una begu ani mase 3 times kase me be ma ye ware me onya me erade mfamo ne nkyem finako ya santo sika nsi hu bio nsi sika hu bio nya odi no me de brɛ odi obu na obi bu sofo boakye odi respect ku no obi bu so aka de unua ye be kekai ka betimi akasa chese de nkasa santi mi ku hwe menya hwe kura ma on sese wo fie makoma kutu ba ko obo me sese mo ko mo me a wa pasi wo ko me a wo fie dem e me na me sie wo ko ba me a wo fie dem e me na me sie se fie me na me ne asanto ko to plot no me brain papa ansa na me sie fie no na e ho ne ya teche wo be ko na teche o be ho pa me bi sie se fie sese wo ko okurumo ya dan dem me na be me di mu agro be chemi ya nti fa me mu be fo onyame a me so mo no fa yare na ma wo onu obusia wo na nyina on fa sa yare no wo di mu agro wo be ya me se yare nti wo be ya me hey what it me hu so fu me hu se be friend so fu bio this am not no akasa so fu friend ya santo wa obi ya friend ya santo oye so fu bio we unemu pa wa brum de ni for say how na officer oyonko ni omo wa fe ni omo okura wo church father onya 70 something na also ntuma mu pa a kire wo nu yaketoa yane na fe ni sani nu yaketoa no me odisika ma mesi ni dan man me ne define ni da me si na langa ho pa na me si na na mam odisika ma mesi ni dan na de ma yi nti enso wani na ma yare kakra me wi ni na ngu ase odi gobi e tena tv ni radio so si ngu me no ase ye na mo anka bibia kire maami de tie ne se hwe se nyanya me na de ni sa to church father yede so akoma so enko no so ba kono so to kweba na no ni sa to church father maso o mo de su se ade ye papa wa ye den ade bia maami pe so gu na ni mo ase enko mo so de mo de e ba o de one day to kwa be si no e wa so do no so fu behave say so ko se obi e sofo a ni kwasi nya no sem eka na di wo ye mo ni mo no mo nkasa nkyere no ahwe obi anya abotra ma abotra na be kaka na ayema afi wo ye na papa sa ono be ba be ko na veri e ya so de to kwa kase de besi di wo ye obi yare ahwe ni ye no obi na no be ba so ensre no veri ni agro enka no wasem was you obi pe no koyare o si me can say me yare me see so 8 days me manu account me na abusia for tie wa live our YouTube oba so ya the part TV now the comment e de ato ho amaya awrehosem a kire se ne nam framamu e na ababeto e social media no eso no e kire se Reverend Anthony Kwadwo Boakye odaya wansore e wo ho we ne nsem a meka se twegu e wo social media no eso wa bra nkomo twetwe no koso na grada nso ene ajagraja de no ye de ba bewrem wo ho e de ama shodi e wo ha no mo ntie be twetwe nkomo e awrehosem pa se yampa se papa na frimu de a abusuafo e ya yie pa e wo ho papa na wabre na sem wo beto social media so ne yarem ne hospital komu osinko mu jojo no wo fie chese nsem no de ye bebre mpo no yare ne kra no otimi eba live e kasa e kyerɛkyerɛ na sɔre mma no odi nyame som ne ade ni nyina e de kyerɛkyerɛ wo mo de e wo ho but abusuafo be den yesi owo krade a enkwantimi enje e wo ho no nti ye di nkomo fa comment fa to e comment section e fa ma ye wo live e wo e YouTube e bia wo hwɛ ye free bia oba so a no wa share e de amayen e wo ho shodi boko de nyame adom na wo so ye nyame adom boko ye gu so a yesu e ye atwi na chese ene arahosem so ababeto ho no we chese ye Reverend Anthony Kwadwo Boakye ye wodaya wansore e wo ho no asem arahosem ma memfa konya we na minchia TikTok for Facebook
YouTube baby biara obi ehwe me bia nya me inshura mo say abreni nyina mo nya adaje ehwe me asam ne ya asam a asefem na me ra ho na mom ne ameka ne say yampase we free mu dia ye ma abusuafo ne nyina hyeden ne asobefo ne nyina baby biara obi ehwe ye free bia ye ka se hyeden se dia o kan elia ne owuo akurade a enkwa entimi na wo ye den a amana yeso ye den a nipa na amana mu ano be den obese yenhwe kakra I think say few months 2 months 3 months and yema na papa ne fam no na asefem because ye nyina ye nim papa yi said na ogina ne na so na beto biribi na even say wo be sorry kwa na ye den nti eto da bi wo ho a me ente se bi question nyame sa me hu ni say ade bi ebesi no is for good dance ba ya be da ho na eto da bu ha wo no aka se wo di abobo ni ade no na se obewu a I think say ene momu ye okotwere Abraham kukuma ene momu ye somebody empo obetina fie na ne yareɛ mu no ne yareɛ mpa so no jonu ofie ono ane ne mto no oka ne yire mboa no ana say ni se na no oka ewo hɔ no mu eno no se obefiri mu no akwakotwere Abraham kukum ne momu ye sin se obeda mpa so na ye jojo no adepa ene momu ye ene momu ye pa because se ujale na otu wani twa wadichi uhwa wani omo onim so omo ya adofo no omo ya bo no bia yiwa ma sade a wono ane kasa na ye yusu de kasa na eye best se bubewu enu momu yese obo akotwere eye om papa kukum sade aye omo a Christopher eka no na adepa yenhwe bibi wa ha hwan ni nipa ye ware no hwan ni nipa ye ware no eyo ba bia na ye ware no da bia me kasa nchensim bia ni mu aso se nyame anye wadom no wankonya bo chensim mu aso a eno na ye ebi na yes ebi na ye hu no na nkadie na beba na se osofu pon nyame nipa yabe da ho na oba baboso na kuska ho na oba baboso na kunjapade ho na oba baboso na kunniema atwa ne ho ahia na mafogati nyame ade na nkese basa bisa ho se fiti na ko ba be na eware no be ma be na eware no awawe ade a esese wo be ware a wo to yes owuo mo enkwa mo ona na candidate da wisia adepa ye kasa like mo ware a for better for worse no dey ye kasa o madam fu bi na ka o so kasa ye mframa ono podo o so na kasa na no so onka e no kan ye enyo no kan ye o si anu ni ho adepa se nyame anya wadom de wankonya obo te wase wankonya obo pe wasem ana obo dowo a ha wo yale dam due ebi ne yehu na kadie ne beba Anthony Kwadwo Boakye ne yire oje na ho ade ankasa nkoba besia edie na aba wo pritika wo pra hunyade wo de kwan na wuku da hokra wonye na ho so bedidio so didio so beyede ho de wunhwemu ho ejapade na wo pre ade na mabia ni brade esa ade na mabia ni brade esa sika na wo pre no bewu aja ho ene yenhwe Anthony Boakye osawan wo pre sika na wan wo pre hunyade esa hunyade na wan nti mesramo momme yenkonje ye kra awieye eno ne asem sa papai obi bese woni ni nyankopon tam asem wasum nyame ya woni mbabia woko wansum nyame ye so woni mbabia ya koko enti mesramo mo amode mo yefo atom nsam a mo ton mo amano atom nsam a mo ton munyai emani bebre kwa wawe because of property emani bebre kwa wawe because of sika emani bebre kwa wawe because of the brebi obi ana ne purpose nti o de kwa wawe nti obi de okose one be ma ne be bobra awo nsem ne emani bibia opese bibia ba obi so de ne se be ma we me pese me ne wo keke ye wo bisa obi so de ne se me ko ne makwa pray japade se efie na ofiri akwa aware nu aka che ne se unko no ko pe bibi fabra sa word ne ye word a esesi ye jaye mpanifo wo bitimi ka se wo ko no ko fisika brafio wunya japade a fabra fie wunya ka fama bema no ontia eden adwemu hakasa ben no me hu ni say adwemu hakasa enda onyini du baby na wahu say yes eya adwemu hakasa I'm telling you
edi enti na wo be ko wawe na wodi kan atena ho se wo ka ye okundia wunya japade ye na bible mu infa na bible chiro sa wo se oba ona wo beja wo na ne wa agya ho na wakobɔ wo kun ho na maye ho na mbaako abobra wankasa wo kɔ atwinjapade bra fie nti me sa me baba wawe na wo hwɛ me maami o me papa o you dare not na me ampo de dare not se futu ndi omu de be ma ho eno na wo fa eye wasam wo fa nso eye wasam eno didi mani bebre trim e mana sabi o madwum ha ena didi o mutrim nti wo mo kɔ a o mutrim nyina japa che se adwini nyina ya japade o wakɔpre japade a wɔpre ama na ma japade ani o ti so bekom kra na papa enye ni wo wo bekom na japade nti ya start bibi underground ena aya pope pote but we ase ade bia nipa da se ni wo hwa me ne se esese wo hu se dia wo bedua no eno na wo betwa wo dua papa wo betwa papa wo dua bone so wo betwa wo bedua bone iti mesra mo mi enya isa dia ya prin japade na wo wo japade no mfa nko Santoni Kwadwo Boakye osa wan wo prin japade wo mfa nko wo be hu ana abaso ne ye de wan sidi bia bon ne ye chim se dia machim matade yeso wo kwa foto nzo ne nzo no konya bi wa na wato ya di jane kwan nzo no konya ya kukuru sike mu ana ye de ma ana ya kukuru go ma na ye ma ne japade ne kasa kase ye beda no woka mu ye besie ne woka mu hwe momi enhwe ne ye na wiase mu nipa ye wo ba bi ko yakwa ya benyina ye wo ba bi ko na mama wiye ye no ehefa na wo ko eno ne asem ehefa ne ye ko ye bre nyina ehe ne ye ko adakatia nti ade bi a ye no momi entutu ye na mo ye ene ye nhwe te se ya mpasa papa ye wu a adepa eyantokwa na esi ekire o se papa ya ntoto ne niam yie amma bia wanya ne ro na wanya wanfa niam ntoto yie a se ya mpasa wo ya rokra wonim se na obewu a na ochena na eno ne asam no wonim so no akan ye wono ayari da wono o kasa menche eno de okan o kasa menche ni aye de menche because it's ne so inti be sramo momi entutu ya na mo yie wate momi enya isa de ya wawe a ya kwa ya prin japade ya instance wo be pre wo kra no ya press ade ade bia ye no mama mi enhwe enne kwa obi anso nye perfect no one is perfect in life obi anya perfect no one but oni ye bia obeye ama abontin sofo ahu ena ebehu se nti wo suban ni ye adepa eno ne asam no because yenhwe Anthony Kwadwo Boakye eto da bi na asa ne kasa no na asesa because me kwa sorry o hopan me dey say anchi police me kwa kakra na mom ni amenti mi ani so ne try na nia 122 mentimi obi na chem yes obi na chem ya later am catch say I can't and then I did me body trousers ntimi nyai enye ye nti onyai wo ho nti mesra no eto abiribi ni ye don pa na ye pe na asem but asa ne kasa bi a wode ba ya asem mama bibi wa medama si amaje maye sei ai nenya ni pa nyenya den nyankopon yes ade pa ye tuwa me tuwa da bia me kasa nyankopon hwa me bone so ankasa abre wa ba de dada boni ye di bebrebe yi se nyame hwa so de atua ye ka ankasa se ngi enya ba akompo na so nyankopon hwa ye bone so abre nyina o ma de pa che yen abre nyina nti ye mfa so da me nyame na wawu nipa ti mi kasa mama oba mitimeje ma ade wa madam ase a mitimeje ma ade mumi enya wate mumi ehwe ye kasa mu ye mumi ehwe se de ye kasa sai ne ye kasa minim se ye ne bufu ano kasa sa o se den yo eto mribi na ne kasa ne bi ho na ne enyan ne kasa ne bi ho wuti a na wadwemu keka wo na se eye wo se obisa wo se papa no firi nyame because God said my judge but atoro bu ha you feel like judging because wo hwe nipa da sani se de wo kasa na minim nsam a ye koso nti mesra eni diemu mesraka momi etutu ya na moye momi enhwe se de ye be kasa momi enwen ye kasa ho sure na ya mpasa papa ye wudi a eya se ya mpasa papa wei ewu pa de a nyame onfa de kransie sure na emoma sowe ho no
say obi be say yes start na say yeah start say so for mama wo ho nti so for mama na be handle bibia now show the answer na be call so for mama e de no so no abusuafo oba so abomodin na subscribe e fa maye ns kwame amuno mahu eye wo comment no or see you guys and that woman no difference Ghana women kai na chese onu so dia ode abale ye ne ka say ye perfect ye ne tie memenya perfect e bia show the na ye perfect dia no one is perfect obi anya perfect e wa ha abusuafo tap send your jumako bia wo Europe, Canada, US, so send this car. E dey aba Ghana, wo dey form mo account, and as a bank account, but one dey na call Play Store and App Store na download the tap send app no. Wo download we be so promo code and one so about the Part TV. E dey assure about the Part TV show bia wo Europe, you bet €5. So Canada and as a US so bet $10, UK, £5 into cost no use tap send app no. Fedu ujuma nyina e wo ho no mo e for my. E ma remfisa oba so a, wo be subscribe e dey my subscribe button so or boss so dia my send be ya your videos be about bontin be obenya bi ahwe sanso na call live say ya and also be fast no wa join here e wa ha sanso na oba e TikTok, Twitter, Instagram wa baby ya at the Part TV, Facebook at the Part TV e ho so betimi a subscribe no wa follow ya no wa like your page no e the account amaye ye guso ye di nkomo e the fa e Reverend Anthony Kwadwo Boakye ti ya tese papa no efrim no enye ye desa e ye ya yie pa se papa no watimi efrim sa e wo ho no mo obi asusu da se ende some po be free obi asusu da se ye ne church members so ne yiri o se hwan yo menya sure so obi anim se ende na obi free e wo ho na no pain na ne ye tete sansem no ebi mo e kan bibi se ene esisi ababi akwakodu die ene so so fu mama elders ya ye bo mo so tro da de die ene ene o mo beti case enye so so obi be se sa Kofi be se mama tata ata tete ata di o tue o di o free o di o to ko friend o ya say o sasa oba bema ye nyina se age ye ni so ene ye ne te say sasa wo start sen wo simu sen mommy antu ye bo ne njapade a ye pre ye mfa nko baby a ye ye te wo ye nya perfect na mmom da bia asem a ya meka ne se ye kan sem ni se ya ne nyina ye bi tu ye trim for ye daache ye di sua de yes because papa free way obi be ka se owo yire na yire betimi handle church but then na ne yire aye aba be to na nipa ne kwati ase no kra se wo prenya pa papa ne ti ase no krampo na che se on free mu no eno krampo no eye collection no krampo ye ho asore dem na sisi ya wa free mu ene obeka se opa bibia munja bibia fama no sisi so munja bibia ma no en sisi papa ne so wo ma ono so ne wo ma iti dia me expect ne se me bom paye ne se otutu na chi ankeye ebi so awaye ebi awaye na wanya dia ene obi be se atenga bewira tenga so wanya atenga bewira tenga na minim say definitely no o say am pass we free ma o be wu no betimi afrefra busuan ade we say ko we say na nte sa na ma ne sa ade a nti ase anya djuma da nti ase na anya djuma en oba no etese osha sorry na and when so na be ya sorry na down for ba on say papa no e wo ho na ase bi na ne ho mfa no krampo no na wo de asori na nkasa hye elders nsa nti e be say elders no be continue adwuma a omo ye eno na man sa enti mimba so mi man sa because se oba no da bia meka se so oba ne be ma wo ye yere pa ana wo ye yere kumpa na so ba ku free ma ba ku na ese odi ade odi ade in say in Japade bi a wo ne company fa ne say bi a mete he na ma ware na bi mi ma ne ade ne me ne wo bo me ne ni ba o depend me character me suma ya na me da na di wa ware no iti bibi sa yetimi wo say e bi a so de wukun Japade say no ye pese wo ntena wo hwe so wo ho because of a dependent relationship and I say adekodi amene mi kunu no ewo wo ho nti we na ekoba ase ya ye nyina e ba abonten a na nkofo bebre ka se wokọ ne yiri ne kusika ho e na okofa aska okoye ese no ende ye sa nkofo kan video CCTV capture and afenso no a ne kunu na nso be kasa nti we na ye se na no na anhwa a me bom papa no ka kese oba no yeah o kese no e na o ka che nkra se
free na de ko on friend sofo Mame Boakye biem ne nyina wo video ya yekwohwe ye mu it's very bad ne nyina wo video no e dey na beba ama bema wone wo da sorry ebetimi akesel to the stain asefem e man ni bebre ni brade too much e man ni bebre me de enyese me ni bra yade e wo ma esu but ekoye beyond and I too much. Na sofu mama de nkofo ohwe wusua wo. What ma ene sofu mama abaye friend am fita wo. Sofu mama bebre na aba ni nyina mo ya fita sofu mama. Eto fixing shape, no munim. Asofu mama bebre na aba na metimi akate so mo ye 100 a emu 2 pe na ye papa. Wo ma aka nyina sofu mama bebre na aka nyina eye to ho na mo dwen. Competition kasa kese ntade akese wo kwa sorry building atade no de kwakire wo kwa sorry because of car bia so for papa to ama no ana ntade bia eno ne ehu adepa na kane yakasa wo ye sof mame ana wuduku bia wachim wontuma atade bia wa dress kama eno wo hwa sof mame no o say ye bo life na nipa do no say na omo pam African print omo pama also omo pama omo wo entuma ne bia omo de gu omo safi sei omo nye na bi wo ho wasoma ye beka so we village champion wo kwa krase ebi wo ho ye wo krase sof mame no mu bi wo ho a wo kwa ebi wo ho it's your difference difference ye wo chromosomes of mame ye wo krase sof mame no say if you krase sof mame no krase nyame ya adom na sika ne bemu a ono so beto so me atupinga ko hu dressing ahokoro be yi esinkromu de nti aya me bisa me ho say ede na ekoso mostly asofofo no eba ya sowe ha Christian ede na ekoso na asefem nti say ya ntutu ya na monyi a me say nyame ba ansha Christopher yenya up to 10 po na me kan sa katakwa yenya up to 10 Inti me sramo ni diemu ya mamenom ya papanom ada bia nso me ka say awawe no sometimes won emema ni bebre awawe because of oba ne to bia wowo oba ne shape bia wowo oba ne nim fefe bi eto ne ade obu akọ ba wawe hu ni bia na afi wa fix to na ma ye wasofo no mu bebre mani ensa asofo mamenom but ya de ekoso ye wasofo mamenom mu bebre asofo mamenom mu bebre a wo mo start na wo hu ni to so bedu baby ne apompe konto na ejire so na mo chise asefem na kosofo mametimi ba social media na o show ne to no shake ne to no yesay asa ye bruso nimdie na ba ya ne ye de yesua no yesua ma bruso asefem omi entutu ya na moye na nipa wo ba bi ko nipa wo ba bi ko papa na wo hye ne ma ekoso a eya na asefem awrako papa yi ogina ne na so papa wo preach sa papa yi gina ho na for mic no preach ya Wutim wo fie kwa na wo se me papa ni preach one day afa me am tim say preach ya wo preach nyina wo me Reverend Anthony ko na wo that time papa we preach ya adepa this man no tim say si ye ka bofo a papa yi wo ka bofo no ho bi o preach na ni preach wo ni nyina che say wo te wa na yo sachira adin e ba ne sen Ade na nipa ye ekoso ade na ekoso ade na yeye ne emma nkofo be kan asempa ansa na obe yare ni mu no I think so oyare mu kura na ka say ono na nam ne so ema ne nyankopon na boa wo na wonya ba wo to ka wo sifie ene ade nti se wo ma me hye na ni monyam a obegye sa nyapade ni nyina de afiri wonsa adepa enda ma Ghana fo kasai ba ho ne mi blame ni bebre ye wo Oba bi wo a wo ko ware na me nkasa na yiri o but ye kasa kwa na meka ye wo oba bi wo a wo ko ware na wonim de so te oh yeah ye wo oba bi wo a wo ware na o ma wo ye chese why desperate no beka no na wo say wo ye yes and wo kasa eduba wonim say nipa bi wo a won te sa pressure to be pick you ama sometimes we jump pop it na chese some wo kan na nonsense oh yeah Yawo babi wo ho ai yawo bi wo ho a wo do ho bona me nka manko a ye bo oba na be ma yawo hwe etimeti mi akasa wo kasa sesa because ye nyina ye nim papa we preaching adepo was start
no nte sao me da bia yesi wo koto so oba ana so wo koto so obi ku a bisase ka da no de na si ye misase recently ya ntoko da bi bisase na no de na si ye that time ye ni papa we preach you so the papa we preach ye ade papa we preach ya na wo awote ho awakoma so ye me awo sitimi gu utimi say ade a me ye de papa ye me ano de me efiti na kwa adwaman ni me mmobie efiti na kwa mentade hye mesesa efiti na kwa se dia metoto me na mo no metito me na mo yie afa ba ne sei inti me blame papa ne bebre e bia pressure bi e wo fie because unim say nipa da se no utimi ye confused if you obi me okay now I think in any 3 days me ko baby said the onya akone ne me kasa ye no I say me driving e kasa me de kopim obi me kwa me okay me all right dan me ni onya akone kasa wie de wie I say nipa ni tutu ma me no me driving me say me to the extent say driving na me driving ni na me hu me left and right me driving all right and me confused but at the part I am not in myself until that time no wo fi so obi shia me a what will happen? Inti me who ni say yes, me who ni say sometimes obi can be bia a depending mood inti na ye penny for ayo maka say so wukun efie djuma ba na se bibia sia atoas na mo na mane manentina se wuninia yes wuninia all ba no all fam yeah sure inti sanya ma we nyina ye futu esese ye nyina ye ditu ye ho ema momiem to ye boase Mummy nyai said ya print japade no ne yemfa nko baabia o abrabo ne yemfa nko baabia he yem pri ye nyan me de bia me kasa asam enema mienu wo pese nyame ntwem benwa eyempaibo said ya be read bible ne yebisa ho se nipa dodo sen me na me kan me read sen na mom ema enye hweso do ema ye nyina okay so the mean chawa no Michael Opoku add the message be about say as a man you really need to be careful who you marry and be careful how you lay a good foundation before you die or fall sick or see if not people won't focus on you but your property it's so sad or also there or day e buy no no crack me fun so no crap wo ho a na wan hwe wo yie no wan toto wo niam yie a foundation the time a wo be yare no yes enya wo nie focus wo no we japade no focus na wo no cars no ma no and papa na sorry no me ko bi na that time offering keke sorry no enya offering sika ashita baby a chese resurrection they said gonna have baby a wo enya sika keto a wo dwiri inti sa wo ye oba na me honhom ni wo mu a wani mire sika sen adepa wani mire sika sen asab na ya me yama mi mblemu papa ne bebre inti me ahosa akasa na na nkrofo efa bi no adepa me betwa papa ne bi but later na me hu ni owo kom o start say wo ka ni okom no e na me so me wo hwe depression bi a wonya depression na nipa people around you no wo tie nsem a ma wo timi cancer from anya wo na mom kasa bi akoso nipa bi nsam ni nti na afa wa ye frustrated say wa dwen asai nti anya no bebre mom ye nhwe fi ne ko isa won wawe na obe wawe ato bo ase anya oba bia na e wawe no enya ba ma bia na e wawe no ade bia ye no make sure say wo be ma awrade dim wani mu kan awrade obayewa we na me pese me wawe no awrade ba ma we na me pese me wawe no oye me seso boafo ana bisarade yes bisarade we have to ask God sabre ya bra me da bia de ba ko me sire awrade se me awrade mfa me nye ntweso de ma obi na mom ni akom no me sua de mfrim nti mom ye nyina ye na ye sua de efensa wo hwe me na wo be wawe a empentam nhwe so de to owo na me wale me na bia na me suba nye bisa awrade se so de ya me ba wawe de wo ye brebe ni na echi no wo suban wo suban anoni asam no yes I wan worry to wan worry suban o be worry to won worry suban se de wo kan Ato no so yira enu anu no yempe obi o adepa eto no yira so enu anu no iti mesra mo momi yenhwe se dia ye kasa momi yenhwe oba ye wawe no yenhwe se be ma ye wawe no wo ba be wawe a bi se awrade oba ya me be wawe no oya me seso boafo oyo obi obetimi aboa me oba ni ba be wawe because of sika oba wawe because of injapade wo ba bi ho a wunya se ne pa na o calculate
aka na na ato so be ma we kra den no wo ka o fie menene wo a obetimi ahwe me obetimi aye say sometimes a wo hia ese se wo bisa sa wo a be ma na wodi na chi no obetimi ahwe but enye too much sa but a man bebre ware a na dream na bisa wo plot a wo do asen oh yeah and bebre na so to be cool man no e bi so cool man because of sika I'm telling you a man bebre cool man no e man ni so bebre cool man because of japade ye won krofo bi ho asa na ekoso wo fiefie wo hwe ye no wo hwe mi kun de aso wo sika pa asa ma anya wa da nkuna obeba ko wale bi aka me ho wanye hwe ewiase mu ebi ene na oko ochina bi ebe ya wo ochina bi ebe ya me nti ade bi a ye no ma ye nhwe ne nko a sika ne de wo benya ba bre ne nya na bi a me ka tsa wo bre na wunya ade de na mo ambre na wudi ni jafu echina na asa okay eya Rita was very sad ne ra hopa what story no na ma was aden sister ne ekos wa ha nyina ne say Reverend Anthony Kwadwo Boakye and then from him say papa we die a wan sorry e wo ho no munim ne ya ba ko so ne say ye ne eti hei ye wo sofo ye ko ne na ase maka say ye kwa sorry e wo ne na ase ye kununum nya asem a ye de ba kodan sofo no ba sofo ne ne yiri nya asem a afa kodan hwan sodi ajinyame na bem adepa wenya futu ma ye nyina asafo ma asore ma ye wo nipa bi wo ha wa wawe o but wa kro ne sofo se wo ye nyame onya asem a na okọ ode akodan ne sofo ni bibia ye sofo nti fa ne sofo ye firi mu ye wa sofo ma ne bi wo ho kra wo mo nsum nyame na wo mo som wo nipa no wo sofo no nti ene ya wo no koi de na wo be me bisa wo eya sembisa ye wo church members bi wo ho a oh this man is man of God, this man is so powerful. In fact yes say o ye miracle yes say nti nyame na nkasa de won sum nyame no wo de nani nyina to sofo ne so nti oni ho nti se woni ho a what are you going to do ono abako ne ko wa brabo asa no It's more sorry, I would depending on mini pan, mommy and Sharon. Virgin Pastor, maybe I will be a chair here, pa. I'll say Virgin Pastor, watching live. Maybe I will be a chair here, pa. And I can see from the Part TV, a come out, maybe I will share be a show it to us. Near for Jamaica. It's Miss Ramon. Yeah, quite sorry, I did need to a year or softness. Instead, say a dear neighbor to Yamesu Momono, near the rainy baby, I sing Yamimu. Yan for your rain and friend sing Yamimu dance, say a dear rain, I bet a year or sophomore. No sophomore. Or no, so I servant to send me new me and Yaman. Into Mummy and Tutu Yanamo ye, sure. Now, as some day as summer, ask a fem, say I'm passe, where free mudia. Mi jina ye nyina ya nem ni ama ebusiafo ni nyina ya akọ ye mom hyeden owo kurade a enkwa entimi na wo ye den ha wo ye den enipa ye nyina ye wo ba bi kọ wo ta ye mfaso owo ye mfaso nti so wo ye mfaso a enke se owo kurade e ba Yesu na mmom ya e depend ya wo hwe nipa ne papa bi wo hwe nipa no ye nhwe ye nua se fem aya na asefem nti yesram ade bia ye no mom ye nhwe se ade we ya me ye se ya mpase nyame be fa me a me kwa he mam ye nhwe enenko a mom ye nhwe wieye sure mom ye nhwe wieye sa sobe no do ho ato papa ne so a enei wawi wo ye den enei a wawi wo ye den me bisa wo adien na wo ye se ne yere ne so sasa Sasa. Aden. Asemu. Obende. Shodi me da say abusiafo ba so ano wa like no wa comment e de amaye Maria osi very sad. Ono so na wura ho yie pa e wo ho no abusiafo ye da obi bia sese onyamre no betena se no hwe ye Adepa TV. Koso na hwe ye oba so ma wura mfisi oba subscribe e de amaye subscribe button no obo so se na be ya ye videos bi aba bontin bia obenye bi ahwe e wo ho no na me kai mo se ye tap send e na so ya sen wo Europe Canada US so send diska e de abaga na wo de fa momo account anase bank account
account bomodi ane ko Play Store ana App Store na download the tap send app no wo download we be so wo promo code and one so about the Part TV e dey assure about the Part TV show your first transaction no wo Europe e be cho €5 so Canada and I say US so be cho $10 UK and so £5 because no use the tap send app no fedu jumanyina e ho e fama ye mini shodi and e dey nkomotwetwe we e dey ebro e fa Reverend Anthony Kwadwo Boakye ne sabonkum so ayese wada e wo ho no mo sa so na producers a wo mo boy chidom Joshua na fe so Tiomidi Miss ama adepa so ehye bi mo adepa TV eso yakramo tap send kwantia ya fa so send sika free amanoni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada uni ha obia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no so wo promo code and once wa bo adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge e betimi abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenkon